Uma uphombela isitimela samaMpondo eqhamkezweni lasemaMpondweni ngenye imini uthi mayifika endaweni yaseMsimbazi enkosini yaseMathulini mayihamba nabedlula uzimbongolo iyakhala uyama uthi bantu abami ake sizwe ikhala ngakephi le mbongolo ekhalayo basilekhomba umuzi kathiwa ikhala lapha kulowa muzi wayethatha sijike siyakhona ufika umbombela kulo muzi uyakhuleka nomzana uyaphuma bayangena kulo muzi uyayithula kulo muzi usethi cha mnumzane ikabala lapha ekhaya uthi umnumzane wekhaya ikansele uthi mnumzane Ntsele njengoba ngilapha ngibizwe ile mbongolo le mbongolo njengoba ikhala nje iyamangala ingizwe ngidlula yayisimangala kimi uyabuza uNtsele ukuthi ithini umuntu kaNkulunkulu imbongolo uthi le mbongolo yafela zingane zayo abafowabo nodadewabo yasala yodwa ithi le mbongolo Ntsele ayilali ubusuku bonke ihletshwa zinkomo kuze kuse uyathuka uNtsele ngoba akayazi le ndoda lo muntu ozomxoxela izinto ezinkulu ezingaka zomzi wakhe ezenzeke ekhaya akakaze ambone usiyambuza ukuthi ngabe kunjalo yini Ntsele ithi indoda yaseMathuleni kunjalo umuntu kaNkulunkulu zafa zonke ezinye imbongolo zakubo kwayo kasala yona yodwa ngakho-ke ngase ngisibulala isibaya sazo imbongolo ngase ngayifaka esibayeni sey'nkomo ilala kanye ney'nkomo ibona mabona kuqala mabona kude osasezulwini ngiyacela ukuba ungipha amahanisi ngibheke kuwe kabe ngisabheka eceleni kuze khona ngizokhuluma indaba yakho noma ngibheke eceleni ngizobona ungihlebile izolo mhlawumbe ngibheke eceleni ngizobona isitha sami kodwa ngicela ngasilezulu ngibheke kuwe khona ngizokhuluma indaba yakho uthi Ntsele ikhiphele mbongolo ungabisayilalisa kanye ney'nkomo bese uhambe uyifunela obunye ubulili ngoba kuyisono uyamfundisa ngoba kuyisono ukufuya isilwane esubulili obusodwa singenawo uphathini waso unasahlele emzini kaNtsele kakhulu udumo ukuthi khona indaba enkulu efikile kunomuntu ofikile emzini kaNtsele bagijima nomakhelwane beze udumo lasezulwini beze uphungela ihla base beze emzini kaNtsele baze basuka ngisho abantu la eManzimtoti bahamba bebhekele khona besuke enkosini kaMakhaya ngizalwa uMabhengu lapha eManzimtoti ayibonge Nkosi salwa simzala sikhona simzala uyise waso umkhulu wami wayinduna enkulu yenkosi uMakhaya eyinduna yamacala endaweni yaseManzimtoti manje abantu uma besuka la enkosini uMakhaya bewela umfulelevu bewelela phesheya enkosini yaseMathulini yahamba le ndaba yazafika enduneni ukuthi abantu basuka la baye ngale abantu bazodala amacala usethi kumkhulu ake nginyonyobe ke ngiyobuka ukuthi labantu balandelani mabeya lapha eMathulini wayikholwa eAmerican Bond usiyahamba ke umkhulu uyanyonyoba naye ugibela isitimela eManzimtoti uyehle eMgababa uyakhuphuka uya eMathulini uya eNtsele uyafika uhlala le emuva nabantu uyamfica uBhombela ukhona ungungwe ngabantu abantu basondela kuye akhulume nabo uyasihlala lapha emuva le ndoda ifuna ukubona imgilingwane yale muntu wabuka uthi umkhulu kodwa uma ngimbuka lo muntu kuhlangana amehlo naye uthi ngale ngifike usizi nohlevana kwehlinye ebhezini uthi lo muntu akabhekeki uthi ngahlala le kude
Ngambuka lo muntu ngambuka wayenza lemgilingwane yakhe khuluma nabantu uthi suka usukuma uma ngenyawo wahlangana amehlo naye wasengikhuleka wathi wena ndoda awuzela kimi wayesesukuma omkhulu lapha waseza kuye uma sebefika indoda yomkhulu ke yayinkulu ngoba yinduna enkulu yayisifika isima phambi kwakhe base bebingelelana wayesembuza ukuthi wena mnumzana ubani uthi omkhulu mayiphendula uthi mina ngubhekisisa uFoyibone wena ubani ebuza uShembe ubhombela isibelo sebona uthi mina ngimprofeti omkhathi ngumfoka amayikisa zangoma ikephi ekhaya uyasho uthi ekhaya iseMaziMtoti kwakuyisonto uthi wayesethi kuye wathi ngolesithathu uzolala kwakho kuyisonto wathi ngolesithathu uzolala kwakho wayeseqhubeka ukufundisa lapha seduze yabe notshela le ndoda ukuthi uShembe ulungiselwa kanjani abe khona abafundisi abadala badluliswe zenkosi wakhona indlu ekhaya urawundi engalali muntu kodwa wayike indlu nje ikhona wathi mayifika uBhombela wayesengeniswa kuyo wayesehlala kuyo ngalolu sithatha afika ngalo kwasekuseni bakhipha igciki zabo nesitulo bahlala ngaphansi komuthi owawukhona egcikeni mabehleli ngaphansi komuthi umgano babehleli kuwo ngaphansi komuthi umgano bahleli bayaxoxa bayazana kangcono yayisisukuma kuthole indoda insizwa umeme isisukuma esiyama yayisiqalaza ngapha uthi sishaya amakhala uthi aqeda ukushaya amakhala sihlala phansi baqhubeka bexoxela indaba uthe besaxoxa indaba wakhoma umhayizo phansi nomkhazini ngale bahayiza ngale bahayiza intombazane wahayiza intombazane ngale ngaphesheya ngasemazomini esigodini sakhona wahayiza intombazane agijonke lamantombazane aphuma namanye anofufunyane bahayiza bonke begijima bebheke bezela kuye la ikhona uma sifika zonke lezi ntombi nabantu ziyajahwa ngemuva zijahwa abaqwenyana kanti zintombi ezayithwaliwe angazi-ke ma ithwale umuntu usuka nokusweni enzweni angazi ngophatha umuntu kodwa khona izinto ezazenziwe kulezi ntombi zadinwa-ke iy'nsizwa zasemhlabeni zithi lo muntu usiphica iy'moto zethu sesiyibhekisile zidlula la zadonsa izenze zadonsa umkhonto zathi cha somshana zahlasela lezi nsizwa zasezibaningi ziba inkulu ezangapha ngaphesheya zasazizwa ziyinkulu lezi nsizwa zize phakathi kwekhaya zamfica ey'hlaleni nje eceleni kwesibaya ihleli nomkhulu wangibhekisisa uzalibanga hayi sase ingelele zinsizwa ziphethe lonke uhlobo lesikhali zihlasela uBhombela wakhona iy'ntombi zakuleli bandla amaZothoniya kuthiwa kwasukuma amaZothoniya iy'ntombi zaleli bandla zaphula isibaya ngoba ihlele eceleni kwesibaya zaphula imshayo yesibaya zaphula imshayo yesibaya ingodo lezi sibaya igoqo isibaya zabhekana lesizwa zasemhlabeni sayiphethe izenze iphethe zonke iy'khali ongayicabanga kadudulana impi yamakhosazana idudulana nempi yasemhlabeni zathwala phezulu zifike noBhombela ukuthi ziney'nsizwa zingafiki kuye yiye kuphela insizwa yakwazi ukufika kuye yayithe kuphisela igeja kuBhombela waphakamisa isandla nqamuka kabili
sayithuthuka lezi ntombi zithuthuke insizwa